बेनि थागिबि जोंहा राजा दंमोन रायजो दंमोन बे नङा जानो जोंहा राजा दंमोन रायजो दं बे नोंजोंबो दं दा श्री कृष्णखौ भगवान ना मानि मानसिफ्रा खिन्थु श्री कृष्णखौथ' बर' हिन्जाव खावना लादों श्री कृष्णथ' कसारिये बेबादिनो जानो भगवानै आमार स्वामीनिसो गतिके दा कामाख्यायाव पृथिबीनि मानसिया फैनानै खुलुमफैयो कामाख्या मन्दिरखौथ' बर' राजानो बानायदोंमोन दा बान राजा बर' गतिके दा भालुकपुंसिम जोंनि बे सहैबाय माइरं हाजो बे এই পাহাড় বিলাকত যে এতিয়াও মানে আপোনাৰ ভালুকপুঙৰ পৰা পাহাড় বিলাকত এতিয়া ৰজাৰ চিন বিলাক আছে তাত পাহাড় বিলাকত এই মাইৰং ৰিজাৰ্ভত ফৰেষ্টত একদম গোটেই চাউল নিচিনা আছে মানে হেৰি বিলাক এটা পুৰা আৰু গোটেই চাব কাৰণে খেতি চাব গোটেই গোটেই পাহাড় বিলাকত এতিয়াও ৰজাদিনীয়া তাৰমানে চিহ্ন বিলাক এতিয়াও আছে তাৰমানে তেতিয়া বান ৰজাৰ হেৰি আছিলে এইটো মান राजानि दिनाव माना যেতিয়া आक्रमण खालामफैदों बे समाव सिडली बिल्ला राजानि जोंनि मानसिफ्रा थाब थाब जायगायाव थांफिनदों दानिया जाबाय मा जोंनो सिगांनिफ्रायनो फार्स्टआव हाग्रा एवनायनि उनाव जोंनो भटार लिस्टआवनो जोंनो नाम सोआखैमोन खिन्थु नोंथांमोना मिथिखायो जोंना दिल्लीनिफ्राय थांनानै जों भटार लिस्ट भटाराव सोनो थाखाय जों अर्डार लाना फैनांगौ दा जोंनि एरियायावबो बिथांमोना मावनो नागिरा थारमाने लामाफोरखौ मावनो नागिरा दा आं एमएलए जानायनि उनाव आं डिसिखौ बुंनांगौ जादों गतिके फरेस्ट सावनायखौल' बुंनो गतिके जों दशरथ डेका रेन्जारखौ खाना दोनदोंमोन जयसिद्धियाव जों जियानाखि नौका हाथायाव जोङो दशरथ डेका रेन्जारक আমি গছত বান্ধি থৈছিলো এভেকশন কৰিবলৈ দশৰথ ডেকা পিছত वाइल्ड लाइफৰ সেই ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ পেলাই ৰিটায়াৰ হৈছে দশৰথ ডেকা গতিকে পদ্ম হাজৰিকাই চলোৱা প্ৰথম মটৰচাইকেল দশৰথ ডেকা আমাৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ আছু হায়াৰ কৰিলে পদ্ম হাজৰিকাই আমাৰ লগত আহি পেলাই ক'ত কাজিয়া কৰিব পাৰে আমি গছত বান্ধি থৈছিলো তাৰপিছত আমৰলি লগাই দিছিলো দশৰথ ডেকা আমৰলি পৰুৱা পিছত বহুত পুলিচ চুলিচ আহি পেলাই পিছত লৈ গ'লা বোলে একদম নাহিবি ছেকেণ্ড টাইম আহিলে আমি মাৰি দিম বুলি কৈছো গতিকে मावनांगौ जोंनि एरियाफोरखौ मावनांगौ लामा सामा मावनांगौ बिसोर मावाखै मानो मावाखै बिसोरो बे हानायबा जोंनि बे ओनसोलफ्राव होखारदों बिथाङा जिथु बुंना दोनबाय जोंहा फरेस्ट राइट जिथुनाखि एक्ट बे फरेस्ट राइट एक्टआ बिल पास जानायनि उनाव जों जेरावखि था बे हाखौ जों मोननांगौ बे जोंहा राइट दं भारतनि संबिधाना जोंनो होखानाय जिथु अधिकार राइट बेखौ होबावनाय ना दा अशोक सिंहला बेफार खालामनो फैदों बियो এই बर'फोरनो फैसा होब्लानो जायो होनना बुंबाय थायो दा आं फार्स्टआव इलेक्सन गेलेगोन होननायखाय जेसिबि टिसिबि लागायनानै बबेबा एसे एसे मावदों ফৰেষ্টত যদি কাম কৰিব নোৱাৰে পানেশ্বৰে কেনেকৈ 4টা ৰাস্তা ইয়াত বনাই দিব পাৰে গতিকে হগ্ৰাজুলৈকে ধৰি মই ইয়াত 4টা ৰাস্তা মই কৰিলো অসম চৰকাৰৰ টকা তুমি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তুমি কিয় কৰিব নোৱাৰা নমুনা ৰাইজেফোৰ আম যদি মই হতা আহিলা বাহিৰনিफ्राय মই সতিয়াৰ এমএলএ হৈ পেলাই যদি ইয়াত 4টা ৰাস্তা কৰি দিব পাৰো তেওঁ ইয়াৰে এমএলএ ইয়াৰে মন্ত্ৰী তেওঁ কিয় নোৱাৰে মইতো অসম চৰকাৰৰ টকাৰে মানে কাম কৰিছো মইতো বহুত বেলেগৰ পৰা ফৰেনৰ পৰা আনি পেলাই বা পকেটৰ টকাৰে কাম কৰা নাছিলো তেওঁ কিয় নোৱাৰে তাৰমানে মাৱা তাৰমানে जोंखौ नेश्य संस्कृत सोदोब नेश्य दानव तारमाने जों एम्फौ गफौ जाग्रा जों गोथाङै जाग्रा तारमाने जोंखौ बिसोरो सैतान माने बिसोरनि थाखाय जोङो एखेबारे जों बे पृथ्वीयाव जों थांना थानाङा एम्फौ गफौ जाग्रा जोङो ओंखायनो जों एम्फौ गफौ जाग्रा जोङो ट्राइबेल माने जोङो बेयाव थानाङा तारमाने बिसोरनि मथेब्ला जोंखौ बिजि होनानै सिथारनांगौ मुलि दौनानै सिथारनांगौ कर'ना बिजि होनानै बेमारि खालामाखै जोङो जोंखौ कर'ना बिजि बेमारि करिसै बेमारि जायाखै जोङो कर'ना बिजि लानानै तारमाने जोंखौ सिथारनांगौ ओंखायनो दाथ' जोंहा मोजां मोनसे चान्स फैदों जोंहा ओंखायनो आंनि हाइकमान्डआ आंखौ बुंनो बे ओनसोलफ्राव गिदिं जुदि रायजोफ्रा बुङोब्ला भट होगोन होनना बुङोब्ला आङो टिकेट होनना बुंनायखाय आं गिदिंबाय थादों गेजेराव आं बे ओनसोलाव बारा फैयैनि कारना जाबाय मा अशोक सिंहला माबा मावोला मावथों लामा सामा माबा माबि स्कुल कलेज माने नाम मन्दिर सन्दिर गिर्जाफ्राव जुदि फैसा मोनोला मोनथों होननानै बेखौ लफायबाय थादोंमोन आरो माने आं फैगोन होननानै लफायबाय थादों खिन्थु दाथ' टाइमा फैबाय नै फैजेनबाय फेब्रुवारिनिफ्राय जों रेगुलार प्रत्येक ओनसोलावनो जों मिटिं खालामो फेब्रुवारिनिफ्राय माने दाथ' अर्डिनेन्सआ फेब्रुवारि 25-26निफ्राय जाखागोन आरो जोंनिया 5निफ्राय माने भालुकपुं खाथिसिम जोंनि फुराना सतियानिफ्राय 21,000 भटखौ लाबोखाबाय 21,000 भटखौ लाबोदों ओमफ्राय माने माबा ओरै थांनानै भाङा मन्दिर बरसलाखौ लाबोजोब्बाय बरसलानि खावसेया थांबाय ओजों बिटिआरआव थांबाय
बेनिफ्राय खावसेखौ 9टा जिपि गांव पन्चायतखौ लाबोनानै दा 72,000 माने ट्राइबेल भट राभाफोरखौ लानानै 72,000 ट्राइबेल भट माने आदिबासिखौ खमायबाय जोंनि हिसाबाव आदिबासिया दा 50,000 माने बै मिसामारिनिफ्राय बेलश्री बे शान्तिपुर 1 नं शान्तिपुर 2 नं 3 नं शान्तिपुर बेखौ दानजोबनानै गरमाराखौ दानजोबनानै बेखौ लाना थांबाय दं बेखौ बरसलाव थांबाय माने 9टा जिपि लाना थांबाय ओमफ्राय 9टा जिपि लाबोनानै फैबाय ओमफ्राय जोंनिया ओरै थांनानै दा भालुकपुं मोनहैबाय दा भालुकपुं रेल स्टेशनसिम भालुकपुंबो खावसे जोंनाव लाना फैबाय ओंखायनो जों 72 आरो बर'फ्रा जुदि खौसे थायोब्ला बर'फ्रा थाखायो गोदोबो थायोदों दाबो थागोन होननानै सानदों बर'फ्रा जुदि खौसे थायोब्ला जों देरहायो आरो जों देरहाब्ला आं फार्स्ट एमएलए जानो सोरबा सोरबा बुंनायनो आरो जे सयस्टियाव बारा खामानि मावाखै होननानै एनडिएफबिआ मावहाखै बे समाव कारण एनडिएफबिखौ 5 सनावसो जों सिसपेयार खालामदों ना ओमफ्राय 1 सनावनो एमएलए जाबाय बिसोरो लामाखौ मावलाबो दालां मावनो होनना बुङो आं मावदोंमोन गोबां लामा मावदों खिन्थु मावनो खिन्थु बे साइडनिया सारिदुवार साइडनिया बादा होयो फाखा लामाखौ बानायजोबनो हाबाय आं फाखा लामा बानायजोबनो हाबाय स्कुल बानायजोबनो हाबाय जोंनि एरियायाव लामाखौ बिसोर बानायहायाखैमोन खिन्थु आं बेनि थाखाय स्कुलखौ बानायनो दोनदों सोरां स्कुलाथ' एकदम कलेज बादि बानायना दोनदों गतिके बहुत गिदिर बादि दा आंनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खामानि मावनांगौ एफआरसिनि लेखा होनांगौ स्कुल बानायनांगौ माबा बानाय बे आंनि थाखाय जेबो गिदिर खोथा नङा थारमाने जों मावबोखानायखा जों गोरों गोराव थारमाने जों गोदो जिहेतु मावबोखानायखा आरो जों बेफोराव गोरोंखा थारमाने जोङो बिदि नङा चन्दन ब्रह्म बादि नङा आरो बर'नि एमएलए जानो पन्चायत मिनिस्टार जों बेसेबांबा थांबाय चन्दन ब्रह्मनाव खिन्थु चन्दन ब्रह्मआ मावनो नागिरा बर'फोरनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिथां मन्थ्रि थानायावनो जों बेफोरखौ सोजोबनो हायो थारमाने उनाव माबा जिअ खालामनो होननानै माबा एनजिअसो फाथायहरलाबायनानै फैसा खांना जादोंसै हा सुनो जिअ खालामनो फाथायहराखै जानो बे एनजिअ मोनसे होननानै फाथायहरनानै गावहा गभर्नमेन्टआ अर्डार होना फाथायनांगौ गभर्नमेन्टआ अर्डार होना फाथाया माथिनो मन्थ्रिया माबा सोरखौबा एनजिअ होननानै फाथायहरनानै फैसा खांना जालाबाय गतिके बेयाव नोङो सनाय रुपाय होननानै डिक्लेयार खालाम मा डिक्लेयार खालाम बेफोर गिदिर खोथा नङा जोंनिया जाबाय जों ट्राइबेल जिहेतु जों ट्राइबेल जों जेरावखि थाया बे हाया जोंनिखा जों जेरावखि थाया थारमाने दंफां सिङाव थाबाबो दंफां सिङाव सोरनिबा बारि खनाव थाबाबो जुदि जोंनि हारि फरेस्टआवनो था जेरावखि था जों जेरावखि था बे जोंनि हा जोंखौ भारत सरकारनि संबिधाना जोंखौ ट्राइबेल होननानै होखादों आरो बिनि सायाव আমার ট্রাইবেল আমি যতই না থাকো আমি যদি বড়ুয়ার মাটিতে যদি মানে আমি বহি থাকো সেইটো মাটি আমার টান আমার তারপর কাটবো আমি যেহেতু ট্রাইবেল কিন্তু আপনার হেৰি মুখ্যমন্ত্ৰী যেটা আছে আপোনাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ আছিলে এইটো ট্ৰাইবেল বেল্ট কৰিছে একদম লখিমপুৰ নহয় সেইটোতো বেলেগ কথা তাৰমানে ট্ৰাইবেল যিটো ট্ৰাইবেল এক মতে আমাৰ অসমত আইনবিলাক কোৰ্ট কাছাৰী বিচাৰ নহয় কোৰ্ট কাছাৰীটো আমাৰ ট্ৰাইবেল এক মতে বিচাৰ নহয় আমাৰ জেল জলিবাৰ একোৱেই নহয় আমি মাৰি দিব পাৰোঁ যাৰ কাৰণে অৰুণাচলতে এই যে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট যে অৰুণাচলত দিছে অৰুণাচলত মাৰি দিলেও কেছ নহয় আমি ট্ৰাইবেল আমি কাৰোবাক মাৰি দিলেও বৰুৱা ছাৰক আমি ইয়াতে জিন্দা জ্বলাই দিলেও কেছ নহব আমাক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে নকৰে কিন্তু সেইটো হ'ল সেই জাতিৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল তাতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু এটা এটা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰাইবেলৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আইন এটা আছে আৰু আমাৰ আইন আছে এই আইনবিলাক বেলেগবিলাকত ঝাৰখণ্ড বিলাকত সেই আইনবিলাক প্ৰয়োগ হয় আমাৰ ইয়াত ট্ৰাইবেল এক্টটো কোৰ্ট কাছাৰী বিলাকত ব্যৱহাৰ নহয় আমাৰ হাতখন মাপ আমি ট্ৰাইবেল একোৱেই নাজানো আমি লিখা পঢ়া নাই আমি লেংটা থকা মানুহ আমি কেঁচাই খোৱা মানুহ আমি কি আইন কানুন জানো আমি কি সংবিধানৰ কথা জানো নহয় জানো নগুনা নঙা জাম্বা হলে मा আইন থানাंगौ তাৰমানে बै যে ফাগলা পগলা মানুহৰ কিবা আইন থাকে জানো ফাগলা না বুলা মেন্টেল ক্ৰেক না বুলা কই না जोंखौबो बिथांमोना बे लाइनाव दोनदों आरो এটা কথা কওঁ মানে ইয়াত ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ বুলি শব্দ এটা আছে মানে এসটি লগতে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ শব্দ আছে বে যাবাই আদিবাসী বুলি থাকে কিন্তু আদিবাসী কাৰণে এটা ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ শব্দটো আছে এই কাৰণে এইবিলাক একো টেনচন ল'ব নালাগে ঈশ্বৰে কৰক আল্লাহ ভগৱানে কৰক আমি আহো আমি জিকো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ অহাৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ হৈ আছে অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে অফিচাৰ ইয়াত আহিব কাৰণ আমাৰ দিনত আমি বনাই থৈছিলো
আমাৰ দিনত ৰেডি কৰা আছিলে গোটেই কাগজ পাতিবিলাক কিন্তু পিছত তাৰমানে গোটেই সম্পূৰ্ণ নহয় ইয়াত তাৰমানে অলপ অফিচাৰ কেইটামান আছে তেওঁলোকে আমাক বিধি পঠালি দিলে মানে শোণিতপুৰৰ ডিচি এটা তপন শৰ্মা আহিল আৰু এটা কি আছিলে राजेश प्रसाद आहोंते आको प्रसेस आरम्भ কৰিছিলে बे हासाफोरनि सानै डिसि फैनानै बन्द खालामनानै सीएम नि अर्डार को माने एटाव सीएम अर्डार मना माने तेव हेरि नकरिले हुसैन आली तो रेडी কৰিছিলে গুটেই কাগজ ৰেডি আছিল তাৰ পিছত আপসু আছে নে ইয়াৰ আকৌ বেয়া না পাব হা আমাৰ আপসু লিডাৰ কেটা আহি পেলাই আকৌ প্ৰসেস আৰম্ভ কৰি দিলে তাৰমানে তেওলো নিজে কৰাটো দেখুৱাব লাগে গতিকে আমাৰ দিনৰ যেটো জমি দিন বানাইনো কৈছো না হলনি কৰি পেলাই ফৰমেটটো চেঞ্জ কৰি পেলাই আকৌ পাব্লিক বিলাকত দৌৰালে মানে গোটেই হি ফৰমেটটো চেঞ্জ কৰি নতুন ফৰমেট বনাব লাগে বুলি আৰু তেওঁলোকে আহি পেলাই কম্প্ৰমাইজ কৰি গল তাৰমানে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত তেওঁ কম্প্ৰমাইজ কৰিলে মানে যেবলা ৰাইলাইনोমोन ডিসিजन होमब्ला प्रमोदा नांगौब्ला जा एक्चुअली आता 50-50 ल जाबाय ना बुंलादों 50-50 ल जाबाय आंथ' जोंथ' माननाय नङा बेखौना दा जाय अशोक सिंगाला बेयाव होनो हाया होनना बुंदोंमोन प्राणेश्वर इलेक्शन गेलेनो फैनाय लोगो लोगो हिमन्त मा बुंखो दे हिमन्त मा बुंखो दे मा बुंदों हा फरेस्ट राइट दं एकदम होननानै बुंदों मखाय हिमन्त बिश्व शर्मा प्राणेश्वर बसुमतारिया इलेक्शन खेलिब বুলি কোৱা কাৰণে